سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Eğer bizler bugün Kırım'da yaşayan Müslümanlar, Hristiyanlar, herkes ne kadar dindaşlarımız var, eğer bizler bugün o insanlar gibi insan yetiştirebilirsek, bizden son kalacak bir nesil camileri, hramları kuracak, insanlara tek güzelliği gösterecek, güzel yolları, birlik beraberliği aşılayacak bir insanlar yetiştirirsek bizlerin ne alır? Мечеть для мусульман – это дом молитвы. А именно молитва – это то, что объединяет крымчан. Да, мы разные. И религии у наших народов тоже разные. И мы молимся каждый в своем храме. Но нет такой молитвы, которая бы разъединяла людей, призывала к насилию. Потому что молитва – это всегда созидание. Я не могу даже передать эту эмоцию. Трогательно. Когда имам читал молитву, аж слезы пошли. 2 yıldan beri bekliyorduk caminin bitkenini sabırsızlığıyla. Pek kuvvanamız. Allah'a çok şükür bitti. Endi namazlara yakında tez gelip durarımız. Uzağa varmazdan evimizin yanında как раз pek güzel oldu.